Kenang banna ban bu bet bu renti ya karukom penyat skol kabalong shibenta ban penkenti kapuli puthi kamtam haka system NEP kinong penyat skol na ki district baper ki bahaba ka Meghalaya School Welfare Development Association Central Body kila penlong ka ji kendu lang ha National Khasi Dorbar Hall Maukhar haka arpu kendai tarik ulber Upresdan ba HM Marbanyang Ulapin te baka jingakran kalong ban penbet ya karukom penyat skol nadu pre-primary hadu high secondary. Ulapin paru baka sarkar kadai ban ithu ik skol bala seng de ki missionary ni NGO kum ki non-government institutions. Nalor kata uloong baka sarkar kadan kam ban ajingarap shikinong hikai khnang ban penyat bet ya ka system batte lakam ik jingi sting por kinong hikai haba ki yo alat bakam bahasa waipat. Presiden jong kadika Meghalaya School Welfare Development Association Central Body minta kasih hadir bagila dep penpelong yang kadika meeting ki bala poi na ki nong peniat school mo liasin mentalam naman lagi district hakaba kamat ka bakongsan ka bangila ekran kadai na kabanta kadika streamline of school kadika jing penrenti yang ni school baro nadu na pre-primary adu secondary higher secondary. Hoi yo I aka jingya syak kmat menta jong ka sorbe kabalawan lembag ICRC na kamta kan ni jing tumu ban streamline ban don no tang way you dai school ha ka way ka school. Te na kalian jong ni aka ni kapor ka ba dang ya ke ni sorbe ni kwa ban ajibot ya ka sarkar ba kadairu pan kumbaka thungwan penduna yaki categories kat kum kadika policy jongka ikwa wakan ithu no yakini ki school ki pamde sarkar ki panaseng da ki mission da ki NGOs lan ki private organization wa yakini ki school ban ithu no kum ki non government institution wa tek ta kata hi ka wangi kwa na ka banta ka ni system lain but hakabede but kajing yarap kajing siu mo kabak ka sarkar kaju ai ne ta kinoi kai na kale anjo ka asion ni sudai ban terwa ba ka sarkar kala ban ai kajing yarap yakin yong kai jungi ka ban long yarkat mo la hakis school baro kibadai ki non government kana bakan long kandot ka uniform yong kan long ti pa kaniada kai nakajing pet ju kenai kani school di kiat lagi ke school kajing ju school be kendu mentau lo ikai wai kai hang ni utang yo offer aku ke school kajing siu ba khaptam la lek do pi balai ba kam dan kajing yerkam tingi kwa ba kan lak kan ni kajing ya bi ju kenai kai na koi kapor benya mi surok ikwa ba ka sarkar kan ai da kajing siu ka bangi ongka ka wakin ai da ka skill tangka basic batka DA ka skill batka DA kani kan long kan penyerengkan te ya baru school bamde sarkar kanang ba kim dadar kam shi mande demand automatically kala kiuhi increment tirada ka le ya kani kemudian kalian jungi ki school lu ngila pante la kam te kino hikai bakim de ban yami surak anya pasya balai ni ki school ngimla ban thangla kino hikai bakinia mi bon bagi ong ba kami kejingkran robon lagi ka sarkar kong ya fi la thungda ki SMC balai kan pan pedhe tulap nangi ditang kawai ka bangi ngi kendu jing e kalong ngi ngimla ban kontrol ki mai kai namar ba ka sarkar hi kala pen do siliang de kata ka jingra ya kiwe ka ai ka jing se he pek ka jing ya phian mo puti share yo na kawai SSC yo na kawai ya thok ki yo na kawai ta ka jong te ka jing se Dei namar ba ka don ka ni ka jing le siliang ba ngingim la ban khang la ya kata ka right pe jongki ba kit mi chesrak pa ni dawa den dai la ta kalong uniform pat habaro kadang ka jing rekat ngathai ni ki school ni la ban te la kam ki noi kai ba kim dei ban mi chesrak pa ni persya maka ile rai namar ya ki la thung dang ni ki SMC mo ta ni ta ka ba follow ki norms kendon maki pre ki hable dawa tulok asurok tito sakawai ru kalong bang vision bahkan kiu na tu ki jakan kondong na tarang kwa bahkan don dak kajing penyerenti a kapede baka jingerap
Mau. Tina kapenta pada kanika bor kajing penyak school. Katkom pala pruidak ha kanika state education policy aja kat para kapala approve ke kabinet aka aku itrik pusat temba aja kat para kaba ka sarkar ko ong ba ik school ki government aided lagi ki partially aided dewan penyak da ki school managing committee to te kajing penyak kumno ikak panisai namar ba kumba kalong mentang yo iba kibun ki benta lasim noi kapol managing committee kai ani tu ipi kabaki discuss mene ka meeting wat kajing ai cingerap ya kata ka school grant yo mo kaba ki ai tashpo aja ne ka arku sanaja city sinam wat ya kadiru kim ai shi sak SMC la shu ai be shi kita ki vendor ki supplier ki uniform ki baki ai tak menurus pa u kena ya kadiru la shu ai shi supplier ngani tu ya ka praktikal juli yang ni hakabe dai ba ka school grant ki school marestang school ki hak pembiang ki dan kam ada kade ki ban kade ki blackboard kino kinumla ban apa tu ba kindayo ita ke grant ka har sanajar tikande kajing ai pisa sishaki benda ka penbu cike ban ya kini ki school ke caka bakin nang penia syafran ya ki dan kam tina takada long nomor ba tanu ko kajing era ka bawan na kade tam spo arko sanajar kamla on ko ba ka jing dan kam school be ka school ka hapat penutta di mana jing ki hak penut selalu ni te balai ya kade ka bon simno ni kwa bakan penne uniform ni tu fi ki ndus pa arset labo ya kade pisal ice supplier ni ya kran ya ka praktikal kamlo nomor habastam school ki pak la thi ya ka uniform te tai la pembiang uniform te kapisa ka bayo hadir pada ni ayo supplier ten rek kembang jule aki puar ba mensiwa datang yo ai kade pisa nama kade tangka support ni ai ki pakai ka batam ki buria ki pakai nama ka uniform batang siset tu kan poi ka san spa dalam duna telada ong rus pa arset mudur mafi kade ka balong ka bamla banlong te balai ni ai tak pisa supplier kampha bang isu IT biar ke SMC bahkan IT bisa kita pa mungkin nyerap katakan dong macam betul kenapa pakai uniform video aku por ke bate kata kena koi kamat punya keren sabang ipet kadar grade level ru kisim kia ya kene ka kamban supply pada ki kam pada pria apa school kiba kontrak sudi ketika ditangka jing mentoi kepala apa ayang ki indai nga sabon ong ba sisi bagila kungkubor yang managing committee gila itu ya ki kungkubor kepada event pek ya kejingnya seperang tu ke school paling di IB cek SMC tidak ada kim bot ada di SMC ki benar kampaklah di semaksan ya ki dari waktu numpen nom gelum langkahnya baru namar bubun ki ki SMC ki bateri hitam ki bahapan ya say ini pelut nak pelala jongru ya tak ada long nak kepentakan ini ikwa tiba pai yang kita bor jadi SMC kiba dan apa jom kila babon kila apa 90-95% kila yo ya ka circuit machine de kita dak kat tu kat ne kiba khala pat yo tenda ka petakan ni ru ni kwa di akti dan simkhia ya ki hakade kata yo kawan inde pesobet no ya ka memorandum sya education minister kopi syau chief minister but ada mengenai submit ya memorandum yang sepat ya ke delegation bagi lain nak juga asal ila aja di nomor cepat ke bandai de hakani delegation ngin ekran minister pat ladangi pat hun yang kata kaji ekran ngin sabu ka appointment of chief minister de pat nak lain jongi ki kerpat sarkar par kalong ada kwa pat simkhia pembah ya ki school ya ka puli putih ya ke jalla kan siap yang jadi trailer jogi nama ni ngil kecil klik makrau yang sekolah mak hak jalan berapa way tentang kita disebut